So if you see the Zongo Himas and the Muslim combining with Christian to worship, how will you be? Na enso suda se de kume yebi na Nyankopon Otchere di tumi me de na me se me go festival me ma Mrs. Jan ye say ye go festival o ma yeso emu nyina no obia I think say performance 3 months na ka kire no but point Nyankopon fa so ye ni dwuma media manya lucky 5 days Achiro dade Juma e pese kuku she okoni baby e kofa ba no so nyade a metimi apumuti ikona efimi akasa mese lawyer Kwame Jan baby biara wo bia Nyankopon hira no ewo akomapa one me enam ewo adini nem ya 90 over 20 something years and easy papa but the rush me na de bia me say Nyankopon ne kwantete mano say akomapa a wo ma me no ipacho mo nyina mo ko to be no na mo da na se bia ma me le yere so ba e wa nya me mu mutie oni de wafan se ne ba prekope ni bibia ma bobia na me hira ewo enoma bibra ya wo hwero no ya aside bi ho de ma sorry pedifo mutie Apostolic na me hira me say me ya re ne de story de me chen Achiro me hu na ye no mama kakra ba that's it na me hira senior minister family there no me say family afa me ka say family there na what is Nyankopon mo bi papa ma me ma wo ba mu da Nyankopon akoma pana odiso na me adwuma no me nim say bi kase na ba bi ba me nim say that wa komo be buda